Imizamo yabantu bezama bafowethu ukuvikela iy'mpilo zabo nezey'ngane. Indawo le kwaceza uma unqamula kwamkhulwane uzowela esikhaleni kunesikole lapha ngaphesheya kuthiwa isembukisweni. Ngenxa yokuthi abantu bebewela ematsheni bebuye bagxambuze emanzini afana nalawa, uma kugcwele-ke lo mfula akuweleki la. So abantu baze baqhamuka neqhinga lokuthi abathathe igxobo lika-Eskom ezinkulu lezi ey'pendulo ezimnyama bakhanda nalo ibhriji ley'nyawo. Kuyaweleka-ke le bhriji, indawo nje enhle ekhandwe abantu ngezandla because ibhriji lisenzansi lilemukisa abantu kwaceza. Lisenzansi le ngake ngalikhuluma kakhulu kwindaba yalo. I think it was 2022, 23 lapho la kwamuka khona abafowethu abaningi nomfowethu uMzamo wawumthimkhulu impilo yakhe yaphelela khona. Ayesowisho ukuthi indawo yangakithi kwaceza Ward 3 lo mawuwela nje kulokho kuyibhrijana suwela kwa-Ward 4. Likhona-ke ibhriji lihamba iy'moto lenzansi emgwaqeni omkhulu owulokhunya o-gravel road u-D1724 la uthi mawuwela khona bese uyojoyina umgwaqo we-tar road oyesibhedlela nohamba njalo njalo uzofika Olundi. Kodwa ayisowisho ukuthi kulaba bafowethu abafakwa abamakhansela ngalawo masondo ophethe ngala ngaphesheya kwa-Ward 4 la ngaphesheya esikhaleni la ngikhona mina ngihleli khona bangihlelelana nje ngihleli kwa-Ward 3 mina. Ukuthi ke bayibheke lezi ndawo bakhule behamba kuzo bengakahambi ngey'moto bengaka-elekthwa abantu ukuthi babe kule nto asebekiyo namhlanje. Bayibheke iy'ndawo ey'njengalezi and futhi bazihloniphe, bayikhumbule imiphakathi engeke ikwazi ukuyojikeleza le ngey'nyawo ngoba iy'ngane ey'ningi zamkhulwane ziwela lana, ziwelela ngaphesheya ziyofunda. So bayibheke iy'ndawo ey'njengalezi bese bethatha kwi-budget kamasipala yokwakha iy'ndawana engathi zithe ukuba proper for ukuthi abantu bewele, yabona? Uma kungafakwa nje amapala ensimbi la kuthi ukuvuleka hlampe isikhala abantu bakwazi ukuphambana ngoba lokhu kwey'ngodo kuzobola kusindwa nawusimende ney'mvula ziyana kuzobola very soon ngoba ku-temporary. Bese-ke bona bezofaka iy'nsimbi la uSomlomo wasoLundu uDozi behlangene nokhansela uMasondo laphaya F4 ukuthi le ndlela nje wele esikoleni ngoba indlela emfishane nasi isikole lapha phezulu athi ngibona uma ngithi siyasondelana kuvela lapha kuyisikole kuvula ama-toilet njengamanje naye iroof yesikole ivela laphaya ukuthi bazokhandela nje abantu bala intwana nje mhlawumbe ingadinga ukuthi ngibone mhlawumbe ingadinga iy'nsimbi nje eziwu-6 noma eziwu-8 ezobhorelwa nje ingene ngapha nangapha kufaka usimende, ingene ngapha nangapha kufaka usimende, ingene ngapha nangapha kufaka usimende sekuba isitenyana sokuthi abantu bakwazi ukukhunya ngaphesheya bawenzele umsebenzi. Nibakhumbula abantu uma beni-elect abafowethu ukuthi bengaku-elect u-15 years kuya ku-20 years mhlawumbe ugcina usuyimeya kodwa ingcapho osala nayo ukuthi yonke leyo mnyaka aziwenze lutho.